نوچان دمجمیر شش جارکی امجوره پیشکش بکن امجستر نوچان دست پی بکن. پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا نامه که پیروزباهی به هلکفتا سالبگر هفتی و دوان یا دامزراندن پارتیا دموکراتا کردستان آراسته سروک بارزانی کرن. لباجار عفرین تقینک هات رودان و زیان تن مادی بون. لقامش لوجی بومبه کتنگی تقیا. ململانی و گنگشکرن جبو چرا نویسا ادلب بردوامن. هولن وگرا پنابرین سوری جالی روسیا و بردوامه. دوباره سلام. به هلکفتا هفتی و دوامین سال روژا دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پیامک پیروزباهی بلاف کرد و گفت که پارتیا دموکراتا کردستان بردوام خبات جبو دست به ایوانان آرمان جنگل کردستان نتوی و نشتیمانی و دموکراسی کریه لو ما پدکه بوا خطیر و هاندر جبو بزاوا رزگاری خازا گل کرد. به هلکفتا هفته و دوامین سال روژا دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پیامک پیروزباهی آراسته سروک مسعود بارزانی و اندام مکتب سیاسی و اندام انجمن سرکرداتی و اندام آلیگرین پارتیا دموکراتا کردستان کرد. د پیام دا پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا روژا 16 تباغ روژا دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان پیروز کرو گوت کو جا روژا 16 تباغ بخبات جبوی بدست خستنا مافنگل کرد دست پیکریو او به هزاران شهیدین جبوی خونا گل کرد جان خو فدا کرنو د سریوان دا برزانی نمر جه سربرزی و سرفرازینا. هر وها پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د پیام دا گوت کو پارتیا دموکراتا کردستان بردوام خبات جبوی بدست و آنینا آرمانجن گل کردستان نتوی و نشتیمانی و دموکراسی کریا لو ما پدکه بویا خطیر و هاندر جبوی بزاوا رزگاری خوازا گل کرد. پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده پیام خود سربار کرو گوت کو پارتیا دموکراتا کردستان باره هری گراند بردوزا گل کرد و روناهی کرنا چرنویسا گل کردستان دراکریا او جی بوسدم کو تبایا کرد پرورو برومت ولات پاریزن کردستان تولی ریزن پارتیا دموکراتا کردستان بون. د پیام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده هتیا کو د وقونغه هستیار و چارنویز ده یا کو پیلان ته د لدجی گل کرد نه دارشتن باوری به سرکرداتی حکیمانه یا سروک بارزانی و پارتیا دموکراتا کردستان هيا کو گل کرد و وقونغه هستیار و مترسیدار در بحث بکه. د داویدا پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پشتوانیا خوش بوی خبات و سرکرداتی سروک بارزانی و پارتیا دموکراتا کردستان تکسکرو گوت کو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا شانازیه به پیوندین براتی و حوالتی نبرا هر دو پارتیان داد که به هلکفتا سالوگر هفتی و دوان یا دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان سرکرداتی هزین پیشمرگه لشکر روز نامه یک پیروزباهی شاندن. ده نامه ده پیروزباهی لپارتیا دموکراتا کردستان وکو یکم پارتی لسر ریباز خویا پیروز مایا و دست جارمان جا سرخوابون برندایه. اروها تکزی لسر آمادکاری نوان جه برافانی خاکا کردستان بیکو خونا وگرا روجابای کردستان جسر وان درکوه. به هلکفتا سالوگرا هفته و دودیان یا دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان کود 16 تباغا سال 1946 ده هاتیه دامزراندن سرکردایاتیا هیزن پیشمرگین لشکر روز نامه یک پیروزباهی پارتی را شاند. د نامه پیروزباهی ده کو بناو فرمانده فرقه لشکر روز امید محمد رجب دهدو حبش هاتیه به هلکفتا سالوگرا هفته و دودیان یا دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان کو وک یکم پارتیا سیاسی کردی هین لسر پرنسیپن خو پاراستیه و دز ج ارمانجا سرخبونا کردستان برندایه او بناو هزن لشکر روش پیروزباهی جسر کرده و اندام پارتیا دموکراتا کردستان را دشینه. د نامه لشکر روش ده هاتیه که او بهیوی و لبند روژا سرخبونا کردستان لحف پیروز بکن که دما او هاتن وک پنبر هاتن کردستان لینها بونه هزک لشکری بریخستن و تشتکی به هم پایه که پنبر ببه پیشمرگه. سرکردایتی لشکر روش آمادکاری خو جبو بشداری ده هر شرکی ده داخویا کرن دا کو براوانی برخاک کردستان ده بکن به کو جخونه وگر روجاوای کردستان بینخوار او جارا کدن د داویا نامه خود او سرکرده و اندام پارتیا دموکراتا کردستان پیروز دکن.
کار و خبات و تکوشین و جیانا سروک مسعود بارزانی د بچوکانی اوی ده و بجداری اوی شران ده جی امید وی راپورتی ده ببینن. سروک مسعود بارزانی د 16 ماه طباغا سال 1946 ده لباجار مهابادا روجهالات کردستان جدایک بویه. کدوی ساله ده نمر بارزانی وک فرماندار گشتی یه هزا کمارا کردستان لمهاباد بو. وجبر برینا ولات سوفیات جه آلیکاری و پشگیریا کماره و تاوی براوانیا کمارا کردستان کمتر جه ساله که جه آلی رژیم ایرانی و هاته تک برن. ددما کو کمارا کردستان هاته هلوشاندن نمر ملا مصطفى بارزانی به 500 کسی جه هوالین خوره بری خودانا روسیه. ده همان دمه ده سروک مسعود بارزانی به کسوکارین خوره و به 10,000 جه الا بارزان بری خودانا عراقی. و جه آلی حکومت عراقی و جبو باشور عراقی هاتن سرگون کرن. د 14 تیرمها 1958 ده پشتی کو رژیم ملکی هات روخاندن و نمر ملا مصطفى بارزانی وگریا حکومت عراق ریدا کو وگرن دورا بارزان و دوی دمه ده سروک مسعود بارزانی 12 سالی بو و جارا یکم باوی خوا لوی دره و دوی دمه ده دیت. دما کو وگریانه گنده دورا بارزان بگشتی هاتبون روخاندن و پشتی دمک کرد جارا کدن رژیم عراق دست به ستمکاری و زورداری در حق گل کردستانی ده کر و نمر ملا مصطفى بارزانی و پارتیا دموکرات کردستان نچار بون سال 1961 ده دست به خبات و تکوشینا شورشگری و کار جبو پارستان مافی گل کرد بکن. سروک مسعود بارزانی به زمان عربی دست به خوندن خواه کر و پشتی ساله که جبریارا پارتی و بارزانی آنکو سال 1962 ده دست جه خوندن بردا و ده تمن 17 سالی ده تولی ریزن پیشمرگین کردستانی بو و گلک آگاهی و زانیاری جه پسپوریا باو خواه برزانی نمر درباره آزادی و رزگار کرنا کردستان و کار و خباتا ویده را کر. سال 1907 سروک مسعود بارزانی به برای خوره نمر ادریس دشاندا کردستان جبو دانستاندنان به حکومت عراق لبغدای ده بشدار بو. کد همان سالی ده رکفتن اوتونومیه که جبو کردستان هاته امضا کرن. پشتی نپابندبونا حکومت عراق د جیبجی کرنا رکفتنان ده دیسا خباتا شورشگری دست پیکر و وی جاره سروک مسعود به باو خوره یکم جار بشداری ده خباتا چکداری ده کر و تا سال 1975 ده او خبات بردام کر و ده همان سال 1975 ده پشتی رکفتن جزایر بری خدا ایرانه و وک ردکی سر رکفتن جزایر ده 4 ماه نیسان سال 1975 ده کار سیاسی دست پیکر و دا مزراندن سروکاتیا که دمکی جالی پارتی و هاتا راگهاندن. دا کو بردوامی بشورش ایلون بینن و پیشمرگه در باس کردستان بون. کو فرمانن کو جنبر مصطفى بارزانی دا دردکت با آوائه کی زندی جه سروک مسعود و دهاتا جیبجی کرن. جبر نخوشیا نمبر بارزانی و بمبستا چارساریا تندرستی به باو خوره چو امریکای. اولوی دره ما تا کوچا داوی کرنا نمبر بارزانی کو ده سال 1979 بو. ده 18 مهایکه سال 1979 ده دما لباجار وینا و دگری کردستان راستی هولک ترور کرنه جالی رژیم صدام و هات. سروک مسعود بارزانی مل بمل به برای خوره نمر ادریس کار ریوبرنا پارتیا دموکرات کردستان کر و ده سال 1979 ده وک سروک پارتیا دموکرات کردستان هات دستنشان کرن و سه کنگرین گشتی ده وک سروک پارتی هات دستنشان کرن. سروک مسعود بارزانی جخواندن و نفساندن و بابات سیاسی و لشکری حزدکه. هروها مرقاوی سر لیستکا توپا پیجی هیا. زمان کردی به همو زارا وینوید آخوه. سرباری زمان عربی و فارسی و انگلیزی. پرتوکاوی لجر ناو بارزانی و تفگرا رزگاری خوازا کردستان به زمان عربی هیا. و ده هر 4 پرچین کردستان ده هاتیه بلاف کرن. 8 زاروکن سروک بارزانی هنه. و جبی سالان و یک جکسایتی نافداره ددم شر و آشتی لکردستان و هر وها لعراق ده. ده همو شرین گرینگ ده ین لدیجی رژیم عراق رابونه بجدار کریه و ده هر شرکی ده دخیزن پیشین ده خود دید و بخواه سروکاتیا شر دکر. ده سال 1987 ده دما نمر ادریس بارزانی شهید بویه سروک مسعود بارزانی لدور بادینان ده شرکی ده بو و بتنه نامه یک سرساغی شاند و شر برنده. وجبر رولا ویا گرینگ ده شر خواه کرک که ده سال 1988 ده بو رژیم دیکتاتوری نچار کر پاش و بچه و وکشه. سروک مسعود بارزانی حضر و رامان خواه جریبازا بارزانی نمر و جواکا کردی بریه و بزمان سردم آگاهداره و دزانه چاو هماهنگی نافبر سیستم جیهانی یا نو و داخواز انگل کرد به کجماو کردان وارا خوار بکه.
و tevgera azadiyê ji gelê Kurd re birêve dibe, da ku Kurd nekevin tê têkçûnande. Serok Mesud Barzanî di 12 Mea şeşan sala 2005 de ji aliyê Encumena Niştimanî ya Kurdistana Iraqê ve wek yekem serok ji Herêma Kurdistanê re û yekem serok di dîroka gelê Kurd de di rêya hilbijartinan de hate hilbijartin. Li bajarê Qamişlo ya Rojavayê Kurdistanê bombeyeke dengî teqiya bê ku tu ziyanên canî yan madî werin tûmarkirin. Ji dereke taybet ji harkêrê eşkere kir ku li texa Qudûrbek ya bajarê Qamişlo ya Rojavayê Kurdistanê bombeyeke dengî li devera nêzîkî goristana Qudûrbekê teqiya bê ku tu ziyanên canî û madî werin rûdan. Ev e demeke teqîna bombeyan li Hesekê û Qamişlo rû dide bê ku tu alî berpirsatiya xwe di ber wan teqînan de bide xuyanî. Encumena İslamî ya bi ser opozisyona Sûrî ve daxuyaniyek ji 5 xalan di derbarê desteserkirina grûpên çekdar ji mal û milkên welatiyên Efrînê derxist. Tê de desteserkirina malan heram dike. Encumena İslamî ya ser bi opozisyona Sûriyê ve daxuyaniyek derbarê desteserkirina mal û milkên li Efrîna Rojavayê Kurdistanê belav kir. Duh roja çarşemê Encumena İslamî ya Sûrî fetweyek bi 5 xalan derbarê kontrolkirina çekdarên ser bi opozisyonê ve ji mal û milkên Efrînê belav kirin. û tê de hatiye ku dibe çekdarên opozisyonê mal û milkên welatiyên Efrînê yên sivîl desteser nekin û ew mal û milkên ku berî niha dibin destê çekdarên PYD de bûn jî nikarin desteser bikin. Ji ber ku ew yek ji mafê xelkê Efrînê ne. Di xelekeyekê ji fetweya Encumena İslamî ya Sûrî de hatiye ku desteserkirina mal û milkên welatiyên Efrînê yên sivîl heram e û dibe ku ew çekdar tu milkên welatiyên sivîl bê fetweyeka şerعî desteser nekin. Herwiha ew milkên ku berî niha dibin destê çekdarên PYD de bûn wekû mal û dukan û zeviyên çandiniyê wê ji bo xelkên Efrînê bin û nabe ku çekdarên opozisyonê wan desteser bikin. Di xeleka di duwan de hatiye ku desteserkirina mal û milkên malbatên çekdarên PYD jî heram e û nabe mal û milkên malbatên wan desteser bikin. Ji ber ku derketina çekdarekî ji malbatê nabe sedema binpêkirina malbata wî û desteserkirina mal û milkên wan. Xeleka seyan eger hin zevî yan mal û milkên yên ku çekdarên PYD bi zorê ji xelkê standibin ew ji xwedanên xwe yên resenre vedgerin. Lê eger xwedanê wan malbatan nehatin naskirin wê dibin destê encûmenê xwecehî debin. Xeleka çaran navend û çek û kelûpelên şerên paşmayên PYD wê ji bo berjewendiya giştî bin û ew yek wê birêveberiya encûmenê xwecehî bin. Xeleka pêncan her çekdarek yan sivîlek malek yan zeviyek ji xwedanê wê standin bê razîbûna wî yan bi hejmarek kêm ji pereyan jê standibin wê ew milk li xwedanê xwe vegere. Encumena İslamî ya Sûrî di dawiya daxuyaniya xwe de ji encûmenê xwecehî xwestiye ku mal û milkên Efrîna Rojavayê Kurdistanê amar û belge bikin. Herwiha vekolînê di demeka bilez derbarî binpêkirinê derheqê welatî sivîl bikin. Hejmarek rêxistinên civaka sivîl bang li rêxistinên navdewletî û mafê mirovan dikin ji bo piştevaniya derbederên Efrînê da ku vegerin malên xwe. Hejmarek rêxistinên civaka sivîl bang lê rêxistinên navdewletî û mafê mirovan dikin ji bo piştevaniya derbederên Efrînê da ku vegerin malên xwe. Di daxuyaniyeke hevbeş de artêşa Tirkiye û mîlîsên ser bi opozisyona Sûriyê ve û mîlîsên rêveberiya Xweser ya PYD bi hemû awayên nerawayî hewl didan da ku derbederên Efrînê vegerin cih û warên xwe. Ji ber wê yekê bi hezaran xelkên Efrînê derbeder man û dê rewşnê aloz re derbas bûne. Di nav wan de jin û zarok û kesên bêtemen jî hebûn. Bê tundbûna astangiyên vegerê ji ber riftarên aliyên cûr bi cûr, rijdbûneke tund ji aliyê koçberkiriyan ve ji bo vegerê tevî metirsiyên rê, gelek ji wan rêyên dirêj derbas kirin ta gihiştin Efrînê û sînorê tirs û bêdengiyê şikandin. û raperînek li jêr navê raperîna vegerê roja 5 Gulanê 2018 de ragihandin. Wê raperînê karî bi hezaran derbeder han bide ku rêyên dirêj û tijî mayînên çandî derbas bikin û xwe bigihînin mal û milkên xwe û vegerin. Di wê çarçoveyê de rola rêxistinên hawarçûnê û yên pizîşkî û xizmetguzarî nebû. Ji ber wê yekê gelek jin, zarok û kesên bêtemen jiyana xwe jê dest dan. Di wê daxuyanê de her wiha hatiye ku niha lê Efrînê û gundewarên wê siyaseta zeviyên şewitî tê bikaranîn.
و پروسین کوچبرکرنا ریباسکری و درخستنا ولاتین رسن و بجیکرنا بیانیان تینا رودان و یک جی به سیاست نچارپارستی بناف کر و به درینترین تاوان لپیش چاوین جواکا نافدولتی هاتن کرن. هر دوی داخویانی دا هاتیه کو دربدر لسر وگری رژین و دجروجا 17 هیوی مهیوه راپری نگدن لجرناوی وگرد برو عفرین بردوام دست پی بکه. رخصتن جواکا سیویل د داویا داخویانیا خودا بانک لی رخصتن نافدولتی و رخصتن جواکا سیویل کرن کو بجدی و بر پرسیارنه لسر چارنوی سوان دربدرن کو آسمانه و دخوازن وگرن مالین خواه برچاو ببن. هر وها آلیکاری آوانج بو وگری بکن و فشاری لسر آلین پیوند دیدار بکن و سینورکی جبن پیکرنن ریباسکری لدجی کردان دانن. تقینک لناوندا باجار عفرین چیبو زیان بتنه مادی بون. جدرکی تایبت جا عفرین راگهاند کو ده بشوه در دورا دمجمر 11 اوتومبیلک لناوندا باجار عفرین لسر ریا راجو نزیکی دبستان فیصل قدور تقیا. جدری هروها دازانین کو زیان بتنه مادی بون. ولات ترکیه گوت کو یپگه دست به وکیشان جباجار من بجو دورین در دورا وی کریه. بردف که سروکاتیا ترکیه ابراهیم کالین ده کنگره که روزنامه‌وانی ده گوت کو ترکیه چاوری وکشانا چکدارین یپگهین بسر پیاده و به تمامی بر به روزحالات فراتی و دکه. کالین هر وها گوت کو ترکیه حولین دیپلماسی ده جبو بداوی آنینا کریزا سوریه. ترکیه تنها سه دورین هفبش به امریکا را جبو من بجه بری و برنه. او جی لدوراد ناورا من بجو دورین کنترولا مرتالا فراتی ده. هزین امریکی لروجحالات جمع فراتی بالا فرخانه خواهین لشکری برفره تر کرنه. مالپرا باس نیوز راگهاند که هزین امریکی لهر یک جباجار من بج او گندوارین باشور کوبانی بالا فرخانه خواهین لشکری برفره کرنه. کوبه که اگر وکشاندن امریکا جدبرین کردی لکردستان سوریه دور دبه. شاندکه پلبلند جه امریکا و هفپیمان نافدولتی آلدجی داعش سردان باجار رقای کر و لسر روشا باجار راوستیان و سوزا آلیکاری جبو دوباره وگر جیان دان. شاندر نافدولتی تایبت به سروک امریکای لجم هفپیمانی نافدولتی آلدجی داعش بریت ماکگورک و بالیوز امریکای کوین ویلیام روباک و هندک اونونرین هفپیمانی نافدولتی سردان باجار رقای کرن و هندک جوین لدار خستن. لگوری زانیارین تایبت ج باجار رقای گوشاندا نافبوری گهشت رقای و هندک جوین لدار خستن درباره روشا خدمت گزاری لباجار هروها هندک بابتن گریدای دوباره آوا کرن باجار رقای و پیشکش کرن آلیکارین پیویست جبو وگرا ولاتیان. هر لگوری زانیارین آرکی گو امریکا هولن خواه بریا پیشکش کرن آلیکارین جبو انجمن رقایا سویل یا بسر پیاده و دکه داکو پرسگری کنتین پیشاوان چارا سر بکن و بالکشان سروه که کو برپرسن امریکی پلبلند سرپرشتیا فایل رقای دکن که هر دم و دمکه سردان شاندن امریکی جبو رقای جبو چافدریا کار تنل دارخستن. بریان هاجی ویلیام روباک سردان رقای کربو و جوین لگل انجمن رقای سویل درباره کار کمیتن خدمت گزاریه و هوارچون و آواکرین لپارزگه لدارخسته بو. گودوی جوینه ده روباک سوز دا بو گو بردوان بند آلیکاری سویلن رقای جبو وگرا جیانه هر وها سوز دا بو گو هزن هفیمانیه لوی دفره بمینن جبو ریگیریه لوگرا ریخستنا داعشه هر وها تا آلین سوری بگن چارا سریه که سیاسی جراو شیره. چکدارین سوریه دیموکراتیک یم بسر پیده و با آلیکاریا هزن هفپیمانی ناف دولتی یال دجی داعشه دجوتمها سالا بوریده باجار رقا کنترول کرن پشتی شارکی گران و درج برخستنا داعشه را گود انجام ده به صدانج جوانین کرد بون قربانی دبر وی باجاری ده. پشتگریدان به زانیاری انسیخوری ارتش عراقی شوابوری بالافرین شر ترکیه بنگهن پککی لشنگال بمباران کرن و در انجام ده 3 برپرسین پککی هاتنه کشتن.
به پشتگیردان به زانیارین ارتشا عراقی و چکدارین حشد شعبی شوا بوری بالافرین شرین ترکیه ریشکا برفره لسر دبر شنگالی انجام دانو ده انجام دجی چند برپرسکی پاکاکا هات نکشتن شوا بوری بالافرین جنگیین ترکیه به برفرهی و ده جواری بنگهن پاکاکا لشنگالی کرنا آرمانجو ده انجام ایریش دجی هر یک جه اسماعیل اوزدن یکو بناویزکی شنگالی تیناس کرن و سرپرشتیار دبر شنگالی و اندامه ریوبریا کوما جواکن کردستان کجکه هروها حرب خضر مردو هماهنگاری نابر حکومت عراقی و پاکاکا هروها مظلوم روز فرماندار چکدارن یا پشو اندامه پاکاکا کو خلکی ارمینیا هات نکشتن لگوری زانیارین کو به دست کتن ریشا برفره یا بالافرین شرین ترکیه پشت به زانیارین ارتشا عراقی و چکدارن حشد شعبی گریدان او بمباران بالافرین شرین ترکیه ده دمکیدتی کو هینا 24 دمجمر به سرسردان حیدر عبادی سروک وزیر عراقی بو کمارا ترکیه درباست نبویا لو ما چافدرین سیاسی دبیجن کو حیدر عبادی جو ایریش اگادر و به رازبونا حیدر عبادی او زانیاری به ترکیه هاتندان پیدانا زانیاریان درباره پیگهن پاکاکا لشنگالی دمکیدتی کو و چند ساله پاکاکا پیمان حکومت عراقی و چکدارین پاکاکا لشنگالی موچاخوش حشد شعبی وردگرن هروها و پشتی خیانت 16 اکتبر کو به سدماوی گلک نافچین کردزانی کتنا دست هیزا عراقی دا پاکاکا لنافچه شنگالی بر بلاو بو هبو ناویل ویدی هبو لی چافدرین سیاسی دما نهادت بیجن کو حکومت عراقی و حشد شعبی دفجه هفیمانیال گل پاکاکا بردان و دخوازن پاکاکا جناف ببن. بردفکی وزارت دربیا امریکا هزر نویرت اشکره کرد که ولایتین یگرتی لدارخستنا لوتکه اکی جالی روسیه و ترکیه و فرانسا و آلمانیا وکو الترناتیف جه دانستاندن جنیفیره نابینن. بردفکا بناوی وزارت دربیا امریکا هزر نویرت اشکره کرد که ولایتین یگرتی لدارخستنا لوتکه اکی جالی روسیه و ترکیه و فرانسا و آلمانیا وکو الترناتیف جه دانستاندن جنیفیره نابینه. نویرت ده کنگره کی روزنامه‌وانی دا گوت جی کو الټرناتیو جی جنیویرا نینن و سربار کر کو او یک تنه نمونه یک دیه و سدمه کجبوته کزی لسر پابندی به پروسا جنیوی کو او ریکاتکانه یا اکتیو جبو پیکانی نالهفاتنه که سیاسی دمدرج لسوریه. لگور ویلوتکه ولات المانیا جبو جارایکی درباسی دانستاندنین درباری سوریه دبه. هروها فرانسا جی تاوی کو هیزن ویل سرزمین سوریه هنه لیتانها جهوید دانستاندن روسیه و ترکیه ده درباری سوریه ده نبو. هفته حیوانهان و تا ایلونا هاتی ولات ترکیه لی ولایت استانبول میوانداریا لوتکه که چارآلی دکه دنابرا ولاتین ترکیه و روسیه و آلمانیای و فرانسای و بریاره گنگشا پرسکره کندوره بیکرن و برسوا روزنامه‌وانان درباری سوریه جی بدان. شیرین کیلو شانده نتوین یگرتی تایبت جبو سوریه استیوان دیمستورا راگهاند کو او بردوام دکار ده جبو پیکانینا کومیتا دستوری سوری ده چارچوبیا جوینین جنیفو بریارا نتوین یگرتی هجمارا 2254 دیمستورا ده داخلانیه کی ده دیار کر کوی لگل انتونیو گوتیریز وزیر دروی امریکا بومبیو روشا سوریه و دست پیشخرین ده دربار سوریه ده گفتگو کرنه بریاران تون یگرتی هجمارا 2254 دا خواست جه همی آلیان دکه که ایرشین لسر آلیین سویل راوستینن و بانگ لی ولاتین اندام ده انجمن اولهی ناف دولتی ده دکه که هولین خواهش بو راوستاندنا شر بکن. جیگری وزیر دروی ولات روسیا لگل راوشکار سروک وزیرین لبنان وگرا پنابرین سوری لموسکوی گنگشه کرن. میخائیل بوگدانوف جیگری وزیر دروی ولات روسیه لموسکوی پایتخت روسیا روشا سوریه بتایبتی مجارا وگرا پنابرین سوری لگل جورج شعبان راوشکار سروک وزیرین لبنان گنگشه کرد. هر دو آلیان تکزی لسر وگرا پنابرین سوری ده زوترین دم دکرن و اوه هولین خواهش بو درست کرنا بنامایا وگرا پنابران بکن. کرملین روسی راگهاند که لوتکه که سروکاتی دنافبرا ترکیه و روسیا و ایران ده و دم آبی ده وره لدارخستن. بردفکی کرملین روسی دیمیتری بیسکوف ده کنگره که روزنامه‌وانی ده راگهاند که لوتکه که روسی ایرانی ترکی ده دربار روشا سوری ده دم آبی ده و وره لدارخستن. تیزانین که روشا سوری و دوسیا سوری دناف
برا هر سه ولات نابوری ده لگوری خواستا وان تدارشتن و نخشرین پاشروجا سوریه جالی هر سه ولاتان و لسر خاکه تی بجی کرن. روانگاه سوری جبو مافی مروان وگر آرامی لگوندوارین ادلبی و حمای دیار کر پشتی هجمارک بن پیکرنان این کولوان دو پارێزگەهان ڕوودابوون. ڕەوانگەها سووریەش بۆ مافێ مرۆڤان و گەڕا ئارامیە لە گوندەوارێ ئەدلبێ و حەمایە دیار کرد پشتی هەژمارێک بن پێکردان یەنکۆ لوان دوو پارێزگەهان ڕوودابوو. هەمان ڕەوانگەهەیە ڕوودانا بمبەبارانەکێ دۆ ئێواری ژە ئالیە چەکدارن ڕژێما ئەسەد و لە هەردوو گوندێن ئەلخوێن و زەرزور لە گوندەوارێ باشوورێ ئەدلبێ کۆبەریا وێژی دەڤەرێن لە تامنێ و باژارۆکێ سکیک ئەرمانج کردبوو. سەرباری بەرمیلبارانە هەندەڤەرێن باژارێ ئەلتەمانعا و دەردۆراوێ و هەندەڤەرێن دی میناخان شێخون کۆ دە ئەنجامدا 4 وڵاتیان ژیانە خۆشی دەستدان ژوانژی زارۆکەک هەبوو. لە ئالیەکی دی ریسپیێن گوند و باژارۆکێن گوندەوارێ ئەدلبێ ژە ئالیە خاڵا چاودێریە یا تورکیەڤە لە باژارێ مۆرگ هاتن پشتڕاستکردن کۆچەکدارن ئەسەد بەر بە دەڤەرێن وان ڤە پێشناکەڤن. هەر لە گوندێن گوندەوارێ ئەدلبێ یێن باشوور و گوندەوارێ حەمایە یێ باکوور تەفگەرەکە مەزن یا دەربدەریە ڕوودا. بهتریا دەربدەران ژ گوندێن ئومجەلال و ئومەلخەلاخیل و ئەلفەرجا و ئەلخوێن و تەلشێخ و سەحال و ئەلبرێسا و ئەرەفا بوون. وان دەربدەران بەرێ خۆدان دەڤەرا دێرغەربی و شەرقی و سەرمان کۆ خاڵەکە چاودێریە یا رووسیە لەوێ دەڤەرێ هەیە و بە شەکەدی بەرێ خۆدان سەرمەدا و کامپێن سینۆر. شێرین کیلۆ. تماشاوارین هجامی بهتر لسر روشا سوریه راوستن ممیوانداریا مامستا عبدالباسط حمود جیگیری سروکی هفیمان نشتیمانی یا اپوزیسیون سوری کریا مامستا عبدالباسط افدامات باش پرساکو خود تاویج هولین ها لبو تفگر روسیا لسر اصل نافدولتی و هریمی کد خوازن پروژه خوال سوریه بداوی بینن لگور نرین آوه هون وکو اپوزیسیون پروژه روسی لگل یا رژیم اسد وی چه به لسوريا دوی راوشیده بریا هر تشتی روش باش بو تماشاوانا سرچاوان و وی روژا تایبت جی شازده تباغی عمرکی دریج و جیانک خوش و دریج جو سروک جناب سروک مسعود برزانی دخوازن و آره ده همان دمی پیروزایی پارتی دموکراتی کردستان دکن روژا دامزران دا پارتی دموکراتی کردستان براستیجی ایرو پروژه روس پیشکش دکش بونی وگرا پنبرا اوانا وقت پروژه که وزارت دربا یا بروانی اوانا وقت راپورا که پیشکش کردوی چاوا کاربی بیا پنبره سوری وگرنه سوریای براستیجی اوک بابت که هری گرنگا در پیمانی دا و سرانسری سوری تبایی لی اوانا جیت دیار کرن ارمان جه گلک تشتنا یک جه پروژه روسی دخوازه چارەسەریە کریزە سووری هەندورەی جنێوێ دەڤەگەڕێنێ شامل گۆری نەرینا رووسیای ئاددواژی دبن سیوانە هەرسێ دەوڵەتێن گەرانتۆر ئاستانە و سوچی بهتر دوی تیجاهیدا بمەشێنێ ئەوانە بڕاستی ڕێل پێشیە چارەسەریە کریزە سووری جنێوێ دبن سیوانە یەکەتیان نەتەوادا دوور بخێ ئەو یەک ژوا نەرینێ سر نقشة سوري وسرخاكا سوري جداية هيا بروجا روسي هيا بروجا دولة غارانتور هيا بروجا دولة سمول جروب هيا وقدر خلق سوري دبن ناكوكي وبرجواندين و دولة وإيرو براسي سر نقشة سوري ترسي هفتين ودجي هفتين لوك ائتلاف مامستا هون وكو ائتلاف وچه الترناتيف بروجين الترناتيف هنا برامبر فان هاولين روسي هلبت يعني كس ندجي بنابريا خلق بقري عرضي خويا مع الملكي خويا اصيل ليه دبي شرط ومرج هذا يا دوا برياوي اف كريزا سوري چما چيبو چاوا دس بكر حتى ابنا بردركته دبي چاره سريه كسياسي بيداني ومنطقه ارام بيداني داغو اب خلق بقر چاوا جيان بكن چاوا غارانتاريا ما فيوا جيانا وا بنشي اوانا پر گرنگن لی بریا هر تشتی گرک روسیا برا او پنابریا هندرو ایرو دیموگرافی ته گورتن ایرو خلک باشور چونه باکور چنا درې دي تر تبلوهویک هيا
او براستي دبي او چارەسەریە ناکۆکیên îro penaberiya di hundirê Sûriyayê de çareser bê heda goberiya derve werê lê hûn dizanin jî îro ev penaberê Sûriya nêzîkî 9 milyon kes derveya û 4 milyon jî di hundirê Sûriyayê de penaber bûye lê helbet ev krîza penabera gelekî barekî giran e ser dewletê hundirê derdorî Sûriya û bi taybet Ewropa jî lê îro Rûsya dixwaze gavekê bavê jî bêhtir bi arî Urdun bi arî Libnanê de ji ber îro ew nerînên dewleta newek hebin lê nerîna îtilafê divê ev çareseriya nakokiyên vegera xelkê penaber bin sîwana yekîtiya netewe û mufewidiyê ulya lilacîîn debe û ew şert û mercên biryarên sala 1951 û 67 gelek movikên penaberiyê divê şert û merc pêk bên heta govege lê wek armanc kes nedîjî govegerê serxaka xwe jiyan bê lê divê ew şert û zemînê jiyanê selameta va kesa û çawa esbab û sedemên gu xelk derketina evana jî armancê Rûsyayê got dixwazin û xeyr Rûsyayê dixwazin îro şerê şoreşa Sûrî û armancê şoreşa Sûrî yek rexandina Beşar Esed îro di meydanê de teror bû piştî got nêzîkbûna terorê xelas be îro kaxezeke dî pirsgirêkeke dî mesela penaber dikin îro ew qonaxa penabera xistin pêşiya çareseriya siyasî divê çareseriyeke siyasî hebê û pişt re jî îadetil amar û zemîneke ava bê hingî xelk penaber vegerê serxaka xwe. Başa mamosta Rûsya lezbûnekî li vê projeya xwe dike ku dibêje wê di demekî diyarîkiraw de destnîşankirî de bikare vê projeya xwe li ser xakê bicî bike hûn çawa dibînin Rûsya wê bi ser bikeve Rûsya hewildan dike yani îro meydana Sûrî doseya Sûrî Rûsya gelekî xwedî bandora û xwedî rola evana kes nikare inkar bike û ji ber vê yekê jî îro civîn dibin di destpêka vê mihiyatê wê dewletên garantor li hevrûnên Tehranê pişt re jî civînek heftê heyva niha di gebel 4 dewleta Almanyaya, Fransaya, Rûsyaya û Tirkiyaya ji bonî ser pirsgirêka va penabera danûsa lê heta niha raya giştî ne hemû dewlet weke hev difikirin Amerîka te kes dike divê çareseriyeke siyasî hebe û hinek dewleta jî erê nekirine lê hinek dewleta jî gotiye erê hineka jî bêdeng mane heta niha ev wek hewildaneka Rûsya lê baweriya me de Rûsya wê bi ser nekeve wê nikaribe bike ji ber got evana divê çareseriya siyasî beriya çareseriya penayek banaberî encamê şerê krîza 7 sala Sûriya çêbûye ji ber vê yekê jî Beşar Esed wextê ku bimîne ser hikûm û ev xelka vegerin bê ewlehiyê bê garantiyê wê çawa jiyan bikin wê jiyana we hêd metirsiyê debe û taybet jî hîna jî ew penaberiyeke hundirî heye yani îro hundirê Sûriya da demografiyeta penaberiye hatê guartin divê ew çareser jî çareser bê beberiya penaberiya derve. Başa mamosta eger em li ser helwestên navdewletî rawestin Amerîka heta radeyekî bêdeng e çima yani çima bêdeng e ev tê wateyê ku dosya Sûriyê ji Rûsya re hiştiye نگو بدنگا یعنی ایرو او وقت مگوت یعنی دولت دارینا آلیه گرانتور روسیا و ایران و ترکیه به هیزه کیرنا به انجام لبهاتنا سوچی و آستانا و هناك دولت امریکا و آلمانیا و دولت اوروبا و دولت عرب بهبره وقت آلیه کینا لی امریکا داوی او اتفاق و لهفترناگو بروسيا لهتكن نممكن روسيا بيغا روسيا امريكا ربابجي هلبت امريكا وروسيا ناكوكين وهنا سر نقشا سوري لحتى داوي افاكرنا بيشروجا سوريا دا تشنا دا يكن وتشنا دا نيكن لي بيباندورا امريكا نممكن سوريا روسيا افغا افيتي افانا جيت فيني وقت انا رجلي وقت قلت تما امريكي درونن بريادا ما كيرونشنك رونشنك فرمي بامريكا رابون بيجن دوي ام چارەسەریەک سیاسی ببینن دوی چارەسەری دبن سیوانات جنیو دبی بریارا یکیان نتاوا دبی 2254 و هنگی جی پیجرا جی جوا خالا پنابری به ایرو او دیار دکن بيقالوا حتى كيجا استي انجام اتفاقيه هلسنكي وبوتين وترامب الهف كرنا ايرو نقشه سوري وبرجواندين سر خاكا سوري براسي ايرو ليستكا كدوليه بيوان دولينا ايرو قدر سوري نما قدر دستي خلكي سوري نجي بشار اسد بريارا بيشروجا سوري باشا مامستا اگر ام لسر روشا ادلبي راوستن تد بينكو چارەسەریya ادلبي و چاوا وره کرن و بشربه یانجی و بشیوه کی سیاسی وره چارەسەری کرن
قالك سيناريو هنا أبا ناجي وقت أناليزنا وندزانن أستانا اتفاقيات أستانا خفض التصعيد سيزن نقطة تركيا الأدلبي هنا وروسيا وتركيا جي قالك برجوان ديوان زكي هذن أمريكا وتركيا جي برجوان ديوان جهنا دا يكن جهنا دا ترسي هذن ليه إيرو سيناريو قالك بربتشال في تشاوا كاربن إيرو أب هيزن تندرو وترور هاتنا الإدلبي كومبونا وإيرو شرف الإدلبي وقال لك باندور لهندوري سوريا وتايبات الباكوري سوريا بكي جبربيك 3 مليون حتى 3 مليون خلق هنا ليه بيجا تشاوا ويكار من هيئة تحرير الشام جبهة النصر القاعدة يقولوا كومبونا هندوري إدلبي وتشاوا قال لك سيناريو تين بحث كرن سيناريو هري بحث تبي ودماغو شرط شبي ليه قالوا الشر وتشاوا كنت بأفشار روسيا تبي هكا جو شركر روسيا وتركيا وقال لك ترسي هفبي ورژیم ایران جی دخوازن شر بکن لی امریکا جی حتی داوید بجه برای چاره سریعه اشتیاعه بی لی پیشروجه حتی انها اب تابلوها هی براسي تابلو كقالك كومبلكسه حتى هيبا يازها داويا في مهانها هكر بروسا اشتي وسياسي جنيف دا تورك ديدس بكر وانجام اتفاق جفينا طهراني وياغو ايرو تركيا الانقره وندزاني جدوه بيركي جفينا كدنابرا سروكي وزير الدربه روسيا وتركيا انه قوتن انه او جهه ترور دبي بشار سري اف ترور بهلان اللي قالوا او ترور جد بي اوانا كي وكار من خلقي سيفيل بي باراستن ايرو براستي قال لك هولدان هنا قال لك نارين هنا داويجي لسر ماسا انقره وماسا موسكو واستانا طهران وي او يك بحث به وكايبجي امريكا واتفاقات وناكوكيان غيرو نابرا امريكا وتركيا يجي قال لك شنادا ترسي هاتنا وجهنا جي اتفاقات ديانا لاوانا جي مني غوري برجوان ديفا دولتها هكر ترسي هات ممكن بدل بقربانيه ناكوكيان برجوان ديفا دولتها آلينا هنا برسامنيا داوي أو آلينا هنا دبجن ولات تركيا هن بهن بشتفانيا خواج أوبوزيسيوني راد وستينا أو ريبدا روسيا ورجيم عسد كودرباسي إدلب كوبويا كي تركي دستخواج سوريا بتواهي دكشينيا تشد بيجن از نباورم جغرافيا يرو شرقو أو ناكوكي وميدان الهندري سوريا دبي جغرافيا كمظن بتركيا ودولتها هريقو قالك باندور وبتأثير مؤثر بالسر سوريا تركيا بريا إيران بهتر وبريا دولتين ديتر جبر جغرافيا وهبش وخلكن جواكا سيفيل وجواكا خلكن بكاتي يجي قالك إذا نابرا تركيا وسوريا قالك نابهف ديا نممكن شارع سريع سوريا بتركيا ببي ونممكن تركيا بدنجي بمين هلبت وانا شري وناكوكيان سوريا بين بيقومان باندوري بيشروجا تركيا ديك وحتى انها تبريار كولو بكري وراس انه تركيا تستخرج فصون الشنشة نا حتى انها شيورمندي دانو صاندن باواكي بحمو اوايا دبيو وتركيا جروجا روج داجي دسبيكا شورشا سوريا جي هلوستا زلال ليت زاني جي قالك جارا برجواندي هر دولتك بريا برجواندي خلك سوريا هر كزي برجواندي خد بارزه وهلبتجي ابانا تقاسم يعني هفش برجوانديان دولتها وتركيا وسوريا وخلك سوريا بيغومان تشنادا دغهنا هاو تشنادا جي هل يكب اواكيد ماشي جالك سپاس مامستا عبدالواسط حمود جيگري سروكي هفپيمانا نشتيمانية اوبوزيسيون سوري جالك سپاس جبو بجداربونا تا لگلمه باليوزي السعودية لروسيا راغهاند كو ولاتي وي پشتگريا بدستخستنا مافي گلي كرد دو ولاتين تركيا وعراق وسوريا دكه وداخوازا افاكرنا دولتك كردي سربخوا كر باليوز السعودية لروسيا راغهاند گود في ولاتين تركيا وسوريا وعراق ريزيل داخوازن گلي كرد بگرن و ديار كر گو السعودية پشتگريا بدستخستنا مافي كردان دكه هروها مافي وان ددانا بريار ده دي چارنويسا خود دكه باليوز السعودية لروسيا رائد بن خالد قرملي جي هجمارك روجنموانان لباليوز خانه ولاتي خولموس گوت بيويستا ولاتيان سوريا كوبريارا چارنويسا خو بدن و درگه جهمون تو و اولان را جبوه البجارتنا چارنويسا خوفكن دناوان ده كردجي قرملي هروها گوت گو او آمدن گو آلیکاریا گل کرد بکن داکو ملتك سربخوابه و دبن رفبریا خوده به قرملی هروها تکسکر گوش مافی کردان گودا خوازا سرخبونه یا کو مافی وان ده پارزه بکن جبرکو کرد در ریزن پیشی ده بوندی شر داعش ده هروها اجمارک مزن جی پنابرین عرب ین کو جبر شر و کشتن رویان لخوا گرتن
درباره روشا کردان ل ترکیه قرملی دیار کر گو روشا کردان ل ترکیه جیا برادرین خو ل عراق و سوریه نباشتره تاوی گورجه کردان ل ترکیه 15 تا 20 جسادیه لتانها هند بن ظلم و زورداری رژیما ترکیه دنه و گلک کریارین خراب در حق وان تیم بکار آنین و دیار کر گو روشا نهال ترکیه به تایبت روشا گل کرد جه دلخمیه ولاتی ویه. قرملی اشکره کر گو او پیشگیری تفگرین سرخبون ناکن لی کردستان نمونه یک تایبته. کرد و کردستان جماف وانه ولاته کی وانی سر بخواه هبه و گلک انجامن باش و ایش سرخبون کردستانی هبن. بالیوز سعودیه داویه آخافتنا خود بالکشان سر قربانیین کرد دیروک ده به تایبت دی شر جیهانی یکی ده. هر وها بحثار کفتنا سایکس بیکو کر گو کرد هاتن پارچه کرن و مافی وان هاته دسته سر کرن و تانها او نرخ وی ظلمداریه دیدن. هنر بگشتی جچند جوران پکته مینا ویجه ستران درست کرنا تابلویان لی هنر کاریکاتری جدایه جبر تکلبون آوه به سیاست و جوات را بسر بخواه همیو مجارین جیانی جی برنگه کی تنازی آنگو کومیدی پیشکش دکه. هنر بگشتی جچند جوران پکته مینا ویجه ستران درست کرنا تابلویان لی هنر کاریکاتر جدایه جبر تکلبونا وی بسیاست و جواکی را راستو خویه و مجاران ده همو بابتین جیان ده بآوائی کی تنازی و بالکش پیشکش دکه. کاریکاتریست جواد مراد ابخوا خلک دیرکه یه روجاوای کردستانیه لحولی را پایتختا کردستان دمینه و کاری کاریکاتر جتمنه که بچوک و دست بکر و گاف بگاف بوینکا بهیز بریا پیمانگه تایبت بآوائین اکادیمی خو پیشخست. هروها کاریوی وکی درهینر دی اینیمیشن ده آلیکار بو کو برهمندی خو دواری کاریکاتر ده بهتر پیش بخه و بو کسکی نافدار دی جیهانا کاریکاتر ده. من زاني تشتكى نافي كاريكاتير يعني صافي هشتده من اول رسم جا مكرن هدي ازباري كاريكاتير ده شوم هل مالا مرشامي بيشاخي ولا سبيكر مسابقه مدرسه هب مسابقه وام ابتدى بجدار دبوا ناجي معرضي وقت هل صار مدرسه معرض شتوا ويعني ورده مديت يعني هويكي متشبي وكرسامكي كاريكاتير اللي دوراتي خاصه بون تايبت بون بو افلام كرتون انيميشن يعني بشكي ولا راكي زراف ناقباوي كاريكاتير ذهبوا او كاتي اسكتم في مجالي ده بهتر كاري من كاريكاتير بشكت دواي داس بيك مركز ثقافي ودرفه السوري مثل صربيا السويد اليابان ليبيا هنجيب مع يعني هيك يعني معرضي جماعي بنف طبعا نفرد يكون مصر لبنان معرضه كفريد الشيكر هنرا كاريكاتير جدبه شانتي داوش كرن يا يكم وكي رخن جدس هلاتان را یا دنجی توکی پوستر کو دوری رخنیه تنی گهدانی دده دیارده و مجارین جواکی مینا مجارین سرجنی و زاروکان و مجارین آبوری و گلک مجارین دن. كاريكاتير يعني دو قسما يعني جي كاريكاتير موضوع كاج امسر شبابتي كاردكن يعني جي كاريكاتير الشخصيه بورتري تمام كاريكاتير بورتري او تركيز سرچتاكي مثلا سر بيفلاكي بكي سر جافي وينا مازم كي ان طولاوي ان يعني بجنا درجه كنا فوراوي شكلكي ولا طيبتها تركيزك سرويتكن مو قلكي يعني ضخمين بحيث شاف هنا سرويت نقطه تبقوا قلك ايش ما كردا هنا اللي او ايش تركيز هتكن بو خاطري يعني ورخيا كرين جواد دوینه کوپیویستیا شوکارین کاریکاتیر ج آزادی رهیا بتایبت دما درست کرنا تابلوین کورخن تیده هبن او جی بمبستا کوروشا سیاسی و جواکی پیش بخن مهمه كاريكاتير او ناقد به بخاطر حال انسان جواك باشتر به وقت مرخنا كت ناقد كان نما بستمع او ام هناك بيشين ام خوازن جان خوشتر به جان بهتر كرامه انسان ذهبي بهتر ما في انسان ذهبي كاريكاتيريست جواد مراد دگلک تابلوین خدا هول داکو ایش و آزارین ملت خوی کردی درست بکه و او تابلو ده همو پیشنگهین ینکوته ده بجدار بو دگلک ولاتین جیهانی ده پیشکش دکر داکو دنگ ملت خو بگینه همو ولاتین جیهانی به فیچاره نوچین مبداوی هاتن امی جاره که دی سرنوچان لبیرا و بینون
پۆلیتبیرۆ پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا نامەیەکە پیرۆزباهیە بە هەلکەفتە ساڵڤەگەرە 72 دامەزراندنا پارتیا دیموکراتا کوردستانê ئاراستەی سەرۆک بارزانî kirin. Li bajarê Efrînê teqînek hate rodan û ziyan tinê madî bûn. Li Qamişlo jî bombeyeke dengî teqiya. Milmilanî û gengeşekirin ji bo çarenivîsa Idlibê berdewam in. Hewlên vegera penaberên Sûrî ji aliyê Rûsya ve berdewam e. Her şad û bextewer bin.